Ajmo jedan aplauz za ovu mladu dečku ovdje. Nade. Pa mi ne moramo da počinemo. Ajde, leti. Ne na glavu. I koreografija spremljena. Specijalno samo za večeras, specijalna tačka. Slobodno priđite. Slobodno priđite. I za minut počinjemo. Još malo zagrevanja. Za to vreme gledajte ove divne momke. Još 30 sekundi do početka. Zapravo menadžera. On bi rekao. Očeo se treba. Možete da pobjedite, a vi to
i gospodo, mi smo rekli Beograda, večeras ćete vidjeti naš mali show i nadamo se da ćete